Pagsasaoning Uliteg Kulot, uray di na maaprusan ng marayos. Mula ka ding mapikala na tayo baot, kompetente tayo daw na sakon mayuyo. Hiti galera ay makasinsinlo, dos mi, baning rota, baning rot. Uray awan kwarta na kaot, akaot, at dapita ka ng emday to'y ket luso. Dalanit nan bakit? Ay naku, ekspektarem chicharon lechon, agarapak kalatan ti adobo, igado ken lauya. Kasanong amin nga aday pasidaking kaket pati tay gatanggo di posporo ken bitchin. Napan mo pa impusta buwe? Ay pasensya kan bakit? Baka ngamin mga bak. Kastoy tibiyag ni Uliteg Kulot, masaksakit no di sumalog nga apalot. Huray di dumugdug bueno domingos, basta domingos papatgen na tay baot. Pagsasaon ni Uliteg Kulot, uray di na maaprusan ng